thì cái này một cái to. Good. 1-1. Oh, bet. That's all. Đúng này champion. Under 14. Thế là mà hiền. Under 12 khâu. Aizol Grassroots. Aizol champion lệ. Đúng này. Team te. Champion về anh Khelh này. Aizol hi 1-0 in mà anh chuối. Aizol in. Thế là mà under 12 pha hiền nhá. Chuan. Đúng này lệ. Aizol là hiền. Bex Academy hi champion anh nhá under 14 à. Chú 1-1 in tonight draw chiên đi. 60 vel chân engine warm khóc mấy kal dal này. Nhưng mà anh ta play phá. Cái là mà sar zirte le sar đi cả. Đúng không không mà live tôn mình lệ. Cái goal lệ 0-1 lệ 0-2 in Khelh mấy cái này. Chance goal. Chuộc lụt tục. Ria chin thu cái này là anh này nó vá flat marker của anh này chin chĩa thấp thấp này. Chú fall thấp. Xây thế đâu. Nhưng mà under 12 phần đâu Khelh lại nè. Khu là ria này áo đi thấy không? Mày. Decision dik kal chuan ni ha. Man chuak duk ma. Thì kami pet leang. Tete ani mo pet don. Teria. Le tete an dingkat. Di kale pa. Ni mo en alai lo ko bara. Chan sa om thei gem. Akan sang về. Thế là mà hiền. Sport thế. Anh muốn thấy khóc. Goal trap. Touch. Sẽ Nismalin là lâu hàm tốt tắt. First half. Buna. Asa chat baba. Khi xe là ngay khóc. Ngay football Khelh đủ đi chưa. Ground khu sinh ringota. Mà sẽ ni khi sát thung này. Nên no pang league inter district championship an Khelh mek ani Reliance Foundation young champ. Khu world one ami. Amin ka đâu dilipa. Zai. Ne tia. Akwai. Akwai về đang tất trong đàn hi mo dilipa hi. Tro. Aron hoi siu. Amin chu về thật. Khu này mi khu oran kalpe me khu tana ani khu tana muthi. Aferani tana hi chu arini nen kan ni tia arini zai them du tlang mi hi anu pui nen kan ni ti le zong e ani pui kan che dawa chu lo in soi fi ateu lai nu pui football coach ka referee ni bok national referee ni bok ka tuna women's league Khelh me ka mani atlanan ka ena dia ai lo khop mai aron Khelh thade ne aron him ho khop đúng này đang số pha là đấu safe này safe pon đâu pet out phim pet over phim cái hiện thiếu sual tiru cả tuma sao đi cả ha thiếu sual tiru cả tuma khu
Akalson ani chen chao lu nei keeper po hi ai no khop mai dro avia ka tha khop mai ari thar alian tuk lo na in Mihalate, Steve Dilipate. Go, apahan. Kenapa pemhi? Allah yang lau velo ni bo. Half time Allah di velo ni bo. Under 14 ni draw. Under 12, 25 ani. Ni khata match ni khel do nan chaw ve khapang. Intine nu pan lai khan one day tournament khan kan lo khet thei zo ko dro ni le kai khel pok zel mai ni an lo zum thi thot ko kan mo hai phi la kan in khela atu wa kan mi ta liam hmal ni leng chiang du ko no dam lo char har chak under 12 thereว่าผมตีก็แล้วเป็นเสียงก็อันใดก็สุดท่าน du le ki partan em ma har sabna na lo be penalty bak lo kha chu Nam bang hian under 12 fo khel bele don chi ani an ko var thui vak lawang phone na uyom tak sa ham tham ta abati so ra sa phok na abati hel thit la hiam dok zer me ya uyom zer ta ale mi mo ya te shet ani tha sim hing moi mo diamant nok lu du lei champion le aizol champion anin khera ei tivera me wan ala ne khiram pa second half an lo khel le me kani khel ran chia minute som hi pangan khel don a resolution ti san hian phone himo sakmal to churom a percentage at la hiam but to help at la hiam chaklu to ka ni ve de hat thina Tuna khan mai kalam ni sup tu kha mai kalam na sata lung lei ki partan har sanam lo Hey Joseph fa pa ni an thiam pa Joseph fa pa ni lu le in chen nei them safe le tap aizol grassroots tamin aizol team ama hian Perian bola a goal te lutto goal manem ka hello goal man lo Fin goal lo te jang goal lo an van ni tu me thei kha chu sunga ven lo goal lang Nzo in ve do motor keronda pero soy tu suruh kalko ani chu Shovan lo man chak China khan Aizol best of the rest le lungle best of the rest ain khela Aizol khan 9-0 in under 12 pa an vanaya chuan
ano ba kanin under 40 ahan ei sarut filang ni ko si pa jan set lo inom lo wang ko si pa set lo ni jan football in khen ngai lo tin an nei 442 formation 442 academy 442 academy nei tu khania hei chu ko si phi chu an van nei puyasin ni hi Asia Football Confederation Noya Khan AFC akan B license B license holder ni an vanit sar tatakin enge in naute entigen kheldon hemi zo hian base of the race an khel do na mo best of the rest le champion khat kan team ni kan khel hal ve venga best of the rest khanang mani ron en kol tin ai ke man tu na chon karon en kol location manager tu le ron ka picnic type in mo picnic type poi mo tu Kalau si belum pangkanin saruat fere itu in lau biak that dia wanga yang tataka DFN nan thoho na tha plus ama hit tu ma na ka shit no na chu gumpe khanin online na ran ti khan covid lai khan khata khan ka mu cha ta tang chi khan ka hria che tunge mun le Mumbai tang mi so pakhati online na ron kal ve thau si ka dia Reliance khata khan thang boy sing sorry anu khanin gumperim khan aronti le thawa mo thang boy khan aronti take online na zoom lar ti live thang boy chu Hyderabad tu na dro head coach ani hi a pro nei to ISL chuan a pro ania I liga chuan a license anga ya chuan dikhan B license hian Santos an hruai theia chuan C hian state represent D hian grassroots level ani voi ter va mi si cha om lo ti lo te miss NG cái live phải mình nghe live lo ve tian cái live anh lo đã tưởng mà se sato phone mo hey ni sat chuan temperature chu valpui nen khan under 12 ni chuna mi khat chakka acha vai kha kan kan van nei ni ha chal tu kan na in now ta number 8 te pai ka tu mo dei captain ka thabok ni zia bia wa ege mo ma se nang ni hi ko si lam tam he en ran rap khak le bio lo mo kan van nei me ni ha khat run score ma sa se chu ngồi đi quay mỏ nó có là chơi mỏ có khát thì quay mỏ lúc đó to phá na chu 90 khan ni me kan van nei he an van ne lo em an ti be the ma se game chu ron en se chu enge 90 te chu om big lo ni chu mo an neng lo tu so grassroots hemi an po hi champion team hi mo an thareu ne lo ma ko ai mai kalate lo mate Spencer ate no hey lo mani china tuna shot Gideon te ju thare Mumbai a khan ju shuan lo ne ngala ne ma se ke ju ke ma kalo en lo ve me a chuan ei vehicle and dance special lu tuk ta ni chu ti rual ro chuanin a ball ped don hen a khoi chuang ai lo mo ni tak hi week point ni china pro khanin ped goal theina chance thadu tu 1v1 keeper ne ran ta a shot pop ringot ta hati angai te chia ei khoi chuak man zeu mo keeper position va end mana kha academy a chu kum Mumbai kal ni ko makal to kal ni lo wan te mo ni chu fresh kan kal phela lo wan do pa ngai mo an lo te ho hi kan captain kha kan sei me do na hi afahan team call kop chu ru tu hi boy du kai tha am ta manager kan box management ko tu ra tam se mo bang chuan kan ka de non kal thau ta nen dar chal bai an champion team CC kha under 14 amo champion tam di ka CC kha ka se chi lo mo 442 hi chu ei kan ron training a fa kan ron sia plus Ini nang mani kasuan kalpui tak academy ran plus ando
coaching mu mal ani chu apoi mo lut tu ka ti mo hi a basic atanga he mu mal dewa academy siam to phini lo enge an career enge zel kha poi mo an future mi future khak an puta ai ma mi awang khanin tongpong ran ringot sumle ti ve lang chi kha chu hei an tinga mani chu ka sei sel lawa amara chu nu le pa punan sia to chu tunge coach an nei ing ang license kan neng lo thawa acha ka ti rolin license nei lo tha tak tak chu an oma amara chu pass se khatiam du thu sama chuan ram pass se association nge AFC mo AFC ngoya te AFF ngoya te poni khat an kima NIS pon travel amara chu thoho na tha se mo chu poi mo chu mi license ka nei lom pia chak lo pui kha kha ni meมันก็ถูกล้มตัวแล้ววะกันนี่พาสต่อจะไปจนไลเซนส์สักแล้ว in update te mo ขอดิครับขอดิครับ update upgrade kha poi mo zela plus nge atha than khom ringot dilawin ke chu kat du chu mani ei training pack chemical chho zela kha tun line sa po hian atum a goal them a pan assist ตัวนี้เต้ไปพกมอตัวนี้เต้ผักที่เราตัวไว้ adik thau ti ruala ro chen hian size mo an thiam ta khap mai จิตสกัดไอ้ที่นี่เสียกับหมาลูกกันจ่าไปกัน takka takka hoi teu balu cha me ka tu la ya dai balu cha tu in panin tro sokar khain zu suai khoi bi change goa nge kha tu a sa thiam phala wa kan ti ti poi lut tu kha India ra pa supera ne ade ro hei an free kick kan en lo lok an nal mel tat jejan safe tat right jeje dro tu na mi en ku en goalkeeper ku ai do grassroots under 12 mi ku jeje ni tla dinga rian amel en le apian en goal save theni low cap nal ball out chungin fakna ang reng dewin hei sarjir tele sarjir tele sar ara hi beach football Mizorama India ma omma saber tiang khami zo kha nikum masa aniam nikum azo mo khoi mun ang kha min lo shil lop Surat Gujarat Mas beach lu te thak le to in zutal thai khuve na sa min lo e mo sa kan dai ngai lo Gujarat chu boy sa sa om lo mà sẽ lắc mà cái trả dry state này lắc mà cái em mập sẽ cầm lâu mà dry state cái này à trả cái gì dry state thế mà nè có nào gìกันเปลี่ยนครับวันละสิบวันมีกันสวยครับทิ้งตัวกันทำใช่สุรัตกันเดี๋ยวข้ารุนรุ่ยน่าละเอาคนเอาสิ foi veกูจะรักกันก็ทิ้งตัวละรุ่ยเท่ามั้งก็เลยสิบมีเท่ากันน้าปกันก็กันช่วยไปตามมาจวนเตียงช่วงไทยเราได้เพียงคงอีกท่ากันสินะตัวบ้านตัวแล้วตัวหันดิ้งตัวมากันจวนเลยเสร็จสุดท้ายสมัยหอยลาเตติดตัวเลยค่ะโชว์หน้าเจนายอันนี้กันละมาสุรัตต์หัวละมาสุรัตต์เป็นเดลีก็ว่าที่บีชฟุตบอลอ่ะชวนนินมิโซรัมสูสุตุเตปนี่อันนี้เวทัดเลยครับผู้เชี่ยวชาญกันหนุนเลบิสสกัดกันหนุนเลบิสสกัดrelease นั่งหาเลยล้อมแผลไปไอ้ PR auditorium มามี release ตอนเขาไง synod conference อ่ะไงsarjir te kan chiat vek to ang thawin kan soinon le ve sim sim anga aizol fc larla an striker e tan chak turu lut tuk kha khani tumai di a release nga zai ngal bok ang mo ma thu sei ngal bo do khatiang kha
engki ma engki ni top mai ni ama ai hi se bit soccer ka mo ti mai la kal le se don se Mizoram kha champion ve la ta so player tha ka en tinan physical to la takal se mo tu na kan chalo sim choma ek ma kha vai ho hi an ke sang si an ke se si na Uttarakhand te kan chalo to kan ni Kerala lau kan la khom ta an kha ni kha po ka 7-6 na mi kan ne lo mo tiang chang ka ne Delhi te pon ni da ni Delhi ka pali na nge ni ta kasia mare kan muka poilu tu ka Come on, Spencer ate. Oh, le. Chasia ma de kai chuai mo. Pang ai be chu ma se bit la ke ngai la. Bisa kan orang sport. Sport complex lah, bol boot ne. Bol boot ne. Bisa kartu mizo, saya mah tingtang tanah tha boot ngai la wa. Oh, ngoro. Ni kha mi an sai fia sak lok te. Please. Bit soccer kha. Bisa kartu boot Nike di me kha ngai ve la mo, ke ngo kha ni ma ya. Ke sung pui tha poi mo. Te la ya, ngo pir thiam poi mo. Oh, pir fa kan ni mai. Adem na. Enge minute tengza ni khel 40 ni thawing ara 40 om ai 40 ka 20 nan training ka sia chiang ko lo kan manager meeting ta ka puisin MC ber kan rules ka soya anin hial oh kuna bex dikana pet goal le tlat bex lamin ai zol lamin an pet goal le tat 2-1 chi kan tani ai zol champion in lulei champion kan vol le chi Dia kan ada kesok dia lah gua kan. Manager ein refin am sia. Ai Or manager meeting anom tani katakan MC ten briefing and pack chini me rules kal phung tura kha katakan in MC kan in haya thar be to ne bisu kar kha India mana tingal si lawa gua ho chana ko khelna sa semo kami rules kan mon sai sa lo ma a goal theng chuzui tu hi om lo thina helai tak te hi el ramo e khiang oi mo sak tan ko hai si lo mo bol thiam hi om buna tanga bol thiam si om buna tanga pet pop pop te ang khan ni chu kong chak tha si la sau si lo wa tan the lo wa in pass pir zel len ta mo Spencer an ball la oh good chan sa pe dei rom oh hu outing tha laria lari hi tuna si kha at eng dawe exam jong chiam mo eng daw chuak be trap tong chuak trap ton ni stock kor kha jon ka pe ha la kha dia Ini anang oh pas tura ngai la mi som hi pali ni ini kan tilai kan mi som hi pali som pali kan pasa kan van ne come on Michael score thingan oh shit oh James Fanai poi tuk Spencer ai dei thani hey amai cool to ko thala involved oh masa min jin san zeu lak kalo lak ta to lai tu cái phangin an ngam huai la tuk cái phangin tuna mi kha ko yang ek notice ange Hyderabad helai Reliance atanga chuak tro Reliance Foundation ani no tanga chuak ami tinga ro nei lo kha no pangli khela tangin khel man lo mo no pangli chi season 2 che ni tun ni season 3 na turani ta apa hanoi video na cho mania ai da bang ai a celebrate da ha video nan pet goal le ta volley nal khop maiก็โฟนที่สโตสีอินตานก็จะบอกสีโม nice
through 0 sorry 2-0 chuan under 12 fa hian 2-0 in Aizawl in man la suaya Aizawl Grassroots A under 12 Aizawl champion team khani no pang league Aizawl B ka mo chuan lunglei hi an team ka khetchi lo ma se lunglei champion ani chuan hi lama hian Aizawl champion hi ano Bex Academy tan shil lam nia YouTuber ho lại lúc nãyเราเอ็นเชี่ยเราพูดว่าปอ Reliance mu chuak tu để tụi pa Reliance Ambani now nào chia one Ambani tay nào po True 1 True 0 tu ang goal lang daw ni oh Gideon volley goal Gideon chu mak chak ai nuang ti zo ngo volley goal kha ô Shova hi Hmuhnawm lo tang ka lao da mua cái đó chỉ có World Cup này sẽ phun nó cũng đấy chứ ông em goal theng goal theng oh chan chan le goal lu le an goal a score low mi yes miss manila par goal that nei to thlai te kha lom ei ni luai van nei goal ang chi kha Spencer chunga tinge ava cool ve 2-1 in la chaksia warm up back Dikhan lu le goal an score ve le chia 2-1 in oh tuna Spencer an bola pet theya Gideon ate ho Michael ate an ate karte ho chu under 12 te hi Hmuhnawm ve zek the no ma anh set up zong hi kiang hi chu awang ang dik mai tournament host ringat po hi Harasania set up zong tileng kim amu mal thar goal ni se an sai sin adi an score le thege penalty om le takani ni kha penalty pet le don ta an pet goal chuan 3-1 ani don pet goal lo chuan 2-1 2-1 ve in dikhan man suai Aizawl in mo